Kafogwa. Yes. Yes. Get a bush. Ndo wata get a bush. Get a bush. Ndokuma uga getabu. Getabu chi. Kore kioria kore ne kone Murang'a County. No, that should be the other side of Nyandarua. Oh. Yes. Nyandarua County. Getabu shi. Okay. Yes. Ndo rumore tunatohoanga vile alikuja. Katika ngeli ya kutohozi. Ndio na dagoreti though I'm not very sure. Tigwa ni muthogu auga weragwo ni atumia atiriri. Oh ni mugunda wakwa ndagurite. Akigwa decorate. Oh my goodness. Make you decorating. There's a lady on social media. She explains these things very well. Lovely. I don't remember her name. Very cultured. Yes. You see, mundurume tura paraparagia. Neguo. Ukamenya uri ongihorania ke. Sirigi. Mangotore. Yes. Yes. Na nikaruta wira wa catering. Orugi. Not catering ena kurieri. Tondu kwendekandikitwo cukuru mwa thokondari wa boarding and his only claim to fame yari guthonga ngima guthie kindu kingi haru twametaga ma cooks. Yes. No ngima high school ndikoragwo inini. Yes. Riu kone kwega atia kathongaga na ni yaithiranaga gutie wiro gikaruta atigo wa kuruga ki kuruga ngima. Riu muthenya wa ngima niguo woka gifarua. He since retired. Yes. Riu ni karugite nige kwanjia riu onako catering yake logo outside catering. Yes. Yes. Na karauga tondu nigekite market research. Yes. Gakamenya wakoro wikindu ngithia fast moving hethia mutu twitagwo Doritos na Crackers twa ciana one crisps. Yes. Takage tukuria haha na mzo. Yes. Chito crisps. You know no ile crisps no girora crisps ore ile yaguo ri they make people a lot of money. Wesi urora yo guku highway ni gwisi riu the high end. Yes. Jamu ine kwigi koroka mutungi-ini keo kana gatungi supermarket raithi well nicio Crackers riu alacio cigoro wa Crackers kido hacio cigoro sikosi ciana ta ciarengirwo guo cikomanĩire wega ona ile zimweza kamwe kana kula na style. Yes. No na warikia nacio ri nduteaga mukebe asa mukebe ucio clips icio ri ukohana container ya Glenfiddich. Kaka karaihu. Ndakona ndetaga tungi riu nduteaga wagura ici mwitu ri unaanza kuwaongesha uoga no ndu ni mamenyaga andu ni mamenyaga tondu mumiro ria cira titagaka kangi tondu gaka kangi nike kegemetio you hear undu giciko ciarĩtwo ta ibuku. I even think they mash the potatoes first. Mash karu macithondeka wega cigoka cikomaneire oguo. Yes. Na nĩ ga tasty very thick. Very unique. Nĩ ciko ciĩna ingredients. Rĩu kabogu arĩ rĩu arekaranjia kwanjia kũruga ke ici rĩu ma crisps. No rĩu thĩna wako rĩ gwĩciria recipe nĩ rakahĩngire kidogo. Yes. Tokarambire karamenya stoko ne ngonia ya waru. Yes. No waru ya crisps ti waru othe. Acha. Yes. Lego karathire karetha ore waru ure wa kawaida. Yes. Tondu waru wa chips wendaga waru dugu. Crisps. Tondu ona chips no. Yes. Tireruta wetagwo cangi. Waru itigarĩtwo ngũria mũndũ gwĩtwa atawate mũndũ wa mũrũngarũ wa Monica rĩ ni agukwĩra he waru wa sheep. Yes. Na waru wa sheep naguo ngĩkĩrwo stew-inĩ ũyũ mũnene rĩ nĩ ũritũhagĩra mũndũ kũũteng'eria. Koguo he cia kawaida na ici ingĩ. Yes. Rĩu akĩruga crisps ciake. Na araruga nyingĩ we no rĩu thĩna rĩ itũra nĩ ĩramũimbĩra gũcigo matirenda gũsupport Kabogwa. Kwani watu wanatakanga aje baba? You see, Monafida tabara okay? In their home. Yes. Dweru ciake ri he clips he murugire na nigetha uruge yume straight yoguo ri ni ri ihinda refatia gwikara maguta-ini riu ciake ni ciretunga ni cira tondora kidogo he ciratondora na hecio iraya egetunge kahana yu no atumia na mugete atiriri
Kabugura tukenda kunyitirira ri kiribu thisi urarugira ciana citu ri niko matemenga kanua kugocio ninge heiria ciromagara makeria ni marauga ciana rubau Kabugua Karero ngurani ya nyamu icio kararuga na plywood ri ni raw material Kage kuongerera packaging gakaibia karatathi view ni heto clips mundu agura supermarket ukona mama wahingura kira kiuma kinge ni riera ugakora twi tunini muno no ekahingura uru tuma tuothe tuthiete riu ciakini araibia wega muno ni andu ni marauga atiriri mbere ndaya location ya biacara yaku Kabugua ri ino ni soni ya waru uri tutingiria waru cia kuhihia rũcinĩ turie mukimo wa waru ranji githeri kia waru capa ucoke utumithirie waru mundu haraga uguo kaiwa nari koni uria ciitie guthondeka cia mĩanga kana cia ndũma kana cia marigo by the way clips cia marigo cia plantain muno thaka muno his business idea is good yes no na methinki wega tondu sonio ni yake ni ya waru you are rero Gutire ngurani ya waru waku na waru witu waku gacoka ukomia ukomagaria ni uratihia ciana ke magego na inguru ibandu ni makimuimbeire maratinda hau na muka makiambia karika tondu riu ciekate although clips no ciarara no wendie rucio ni ciumite wega ri but the more cirarara cithiaga ciumagarite kana cikaguma kwa hiyo kindu kiuta clips ngum itaje gukaranga ngum tondu cithiaga riu cikambiriria gutwika wet cikahoroha ni maraika no to karendagiria hau hako baiga mena mutume makauga aci nyine wanjambe tithio twendire gwikora ugu kwa rogi karia wani utumia kamera tiri cio ni irangaria mundu ni ciratengeria cai wele wani kou no ta kwendia chips guku tondu waru ni wa ndungithondeka thambutha cia kabici guku kwi vegetarian samosa ndahura mbica maikarite handu no gukaria gatukaria wani weni aroka akerwo atiriri karibu muno wa Njoni mutahire tuja muturia murehere gakira gavani kamwe ga nyamu iria riu ma tutu ndabundithirio ni muhinde kuruga kumbe ni kuingiha cihingihithe cikaga muri weni akoria atiri tutiriagwo na nyeni ni guku ni twendaga irio cie thubu Kabugua amba ikorokie clips ici na thota wako it got me excited. Rero ntucokerie mama mbura riu masherehe ya merudi rero ni mambite kurugamia sherehe muno tondu wa mbura iri rari kuo atire gaja you know people always get panic taro made na kona events nyingi ona megithi ni amba gwikiria you see andu aingi marauga atiriri undu igi kura urari na ni kura April May and some parts of June gukaingira heho andu ni marugametie ki but now it's back riu mafundi me busy
sherehe maruracio maruracio maneno na nä kwä andå makorwo meteire ruracio he andå makorwo mahana furniture cia ruracio kwä andå onawe nä må ä and I know you are thinking of them kå ngia ruracio within the circle nä å korwo wa mbere gå tumithia nguo na nä o marutaga theme kaendia rangi wa nguo icio å kä guo må gu atirä tå ngä kä ra cia thuri rä no twethe Kijango green kana tå thondekä rwo rä må kå inå å tumagä ra andå nguo njega Afrikani rä etagwo Daudi wa Kirisi rä tå ngä må kora rä atå tume må ndå itonyo rä a African kana Ankara no tå rå no tururie rä u andå metanaga na ikundi athuri a global rä no twä kä re kä nä twarå gama harä tå gä twara kä heo tå korwo twä wima kana itenge kana o må ndå nä arä kä theme kana kä å ndå kä rä a å ngä suggest nä tene events wakoraga arä mena theme rä no arå gamä rä ri na nä nä horo thikå ici å koraga kila squad nä kå rå ria å ru kå rå ria wega na nä må igua mwaritå hä rwo kidogo må thiete kå u rå gongo na matonyo manyu mwakona andå a rå gongo they are more stylish kå må kä rana nä inyuä må kumä te taåni au rä 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 acici matigia kwä rana atä rä ani Miriam kilisema tushone na watu wa ushago wako beta galia vile tunakaa hata mashags mondo wameng'ara kutuliko na vile wako na swag sasa hizi ni what are these mimi hata nauliza kama kuna soko hii area nunua nguo za jioni ninunua hata kama ni ka tight no all group ni ado very forceful na matia na kumenya nginya bode cia andu muga sisi wote tunang'ara hivi kuona kwe mere ya athuri itaingira African ona kiria ona mivutano ya material he athuri mataingiranaga nayo na o mundu ariki swaga so when you are researching kindu gya kurugamira igongona ri you have to be very thorough umenye kindu we cut across kiagirire o mundu ndukora mundu mau atiriri you know there are some people matithia nginya guthimwe budi atuma okuriwe akuriwe ucio no umutumire budi ucio ndonekaga ugathimwe we no guo karehe ukarerwo ukamba ukareherwo nguo ina kiraini ngiki na ndio ogekira gutire na ihinda rĩu the all the times yukagira riri ni mwarekia rĩu mambura sidi pale ka evening re during the day majibambare mukirana atiriri saji tushara ashia nasikia mzima anaimba tu ibae saiko asapa maisha no maya mugiriko bezi nasikia uko na kajois kama mama nasikia paka gatutura takwa yo area twendeni wa tuthie turorie na matirigaga tondu ukora ria mokire ndaci ri omeuka ndaci no he andu meho mahana kwaya na uniform andu meho mahana kwaya muungano kiria kwaya na ndi wi andu muno mwikirite nguo ihana ine mwikarite metha emwe mwigite mundu barosi metha tondu muhiana kwera kunda irahinda ni tu ladies mukite na tu booty shorts to jeans to inyu mwena thimu ile mumira wena itenge cia ibiriri no you see nguo especially ici tumagwo ndaihu cia kurugamirira igongona tondu ukire na aciari kundu kuri of course mugatuma ndaihu mutingithie na mini skirt and so nguo ndaihu ri we katika ici tiruta ma style Master deadly. Ono geini ati kuoda leo na icio. Acha. Ni ogeragia another banger. Ekaraga pio. Calm down. Wapi? Black chocolate. Aingi. Manguo ni bagi. Nduke convince ero mara kuroera. Ate we mundu oi maundu. Duata ukitingiza kiuno. Ndiraonekana tondu nguo ni bagi. Tana mara tumire nguo icio ri. Mara mwekegia nginya to sponge twekera hasi ande. Ata ukienda helicopter. Nginya ndo maramurora riri. Ando maramurora tandu morire kanitha.
Ona those ladies, agatia kumenyita o ya baba. Nimeimagine anakijaribu kwenda chini. Atende chini kwa chini. Ndio DJ akaweka odokalia. Naitwa kama nimetoka Nyahe na ninapenda nyama. Okay, ndio tuana na challenge hapo. Yule dada ni. Yule dada ya kanisa. Yule dada yule. Hapana. She does not belong. Okay, ginya waku ndakuda ni wera andu atiriri. Usiangalie watu vangi hivi. Tulikuwa rarasha. Nani idea sisi ya vangi hivi. Yeah. Oh my goodness. Ane malaka na muno. Ona wito hau. Ile tu nini? You know this 20 30 year olds there. Okay, yo wito kagwa atiriri. Madhen nani yako naibu? Madhen nani wewe? You know the men don't give a hoot. Anyway. Yeah. But hela na vitenge sao. Ano hirafu ni mabenya atiriri. Ni mara makona atiriri. Nuona ogirora airetu ari atumia ari. Gicagi kiu mena kio ri. Nikio ki muhuko-ini wa shathi cia rume ari. Madhili penny bill. Wana bakia. Wakara hero bill umedhi wako. We. Isi yetu hii ni ya sio kwa family get together. Oh my goodness, zinaitwa sherehe. Ona fanya jina gwezi yodai. Kumani ya todhie sherehe. Koyoni ya tomarinda. Zinashukizianga. Unajiona mwene makuwa guo spare. Yes. Especially ama yokia na mikoiko yao. Mwarekia mugacenjia hwaini. No le mokia na kurihira giti. Okia na FH yaka yote. Unaroria hivyo huko. Kabisa. Ama ndio kugare ukibalozi. Hata gukora mundu akihenda ri ukiwhiski. Ukihiana ri mundu wako ri hau no hathukagia view. Amora ngia yona ihua rio hiki. Hebu niakai maua na huko na nichukishia na inaangushia gangster points. Sherehe is back. It's time to roll it. Na ndio mara na riri. Tumeshana to huhagirerio hiki ni. To kiria. Turutaga to bubbles. Glitter. I tell you. Sherehe is back. It's back. Look kama Earphones. Leo turathi hari icio cire tu Earpods. Tutu na to Bluetooth. Tutu na Bluetooth. Yes. Tutikoragwo na waya. Rigo no yuko tamenyete mundu na tu especially na kofia teru kau wikirite ri. No cie mundu ni kwiareria kana ni arareria. Ati sasa ukamwira poa. Kwaja mwe matatire kaigua. Ni aje maze kwani kunaenda aje? Wapi? Natiwe ararerio. Wapi tena? Wapi? Kwaja ruguru okoro tu ikaete to man to macharia-ini. Kaikaete na dem hau nena to Airpods so. You see ni akora together the break. Yes. Ya ukareria. Akaigua. Leo nakaa poa. Wow. Wow. Sasa unaambiwa. Sasa nilikuwa nimeambiwa kwa pros. Manze umeng'ara tu ni aje. Yo. Hata manze. Baka nikasikia tu feeling kingine. Seriously. Kuna niko kwa phone. Kuaibika nayo. It's a letdown. So Airpods ukiona muno hizi na fara akiario kari. You see, those of us who are from the generation of earphones. Yes. Esi na waya. One. Na nigetha na andu matikoneta wa foiari. Ukiaria nayo ni wanyita ka waya kau atia. Kau. Makamenya riu wekire-ini. Thimu-ini. Yes. Tondu ka microphone kari ha. Kau. No tuturi. Tuko turi o hau. Hau. Yes. Uya muno uga.
Neke urake guo guo we. Neke dai we. Ai we niki. Neke dai we kawe munene. Asante ni moine. Okauga kanua johine. No, and there is that caliber was your arana you know horo wao. Yes. Make it around speaker ya thimu. Yes. Na ni gari ni matatu-ine. Yes. At the time that was very trendy, you know, we were very trendy. We create speaker yake. Ya thimu. Loudspeaker. Ko kare borero era hau. Kane content cia kamundu aka ata konderu. Eta gwatia. Bote. Bote jogu. Okiro era boti yako. Tala kende mori atirere to ikarete. Ikite speaker. Ego mundu ya kuya atirere. Ona horia munene. Kama akia yaku. Kama ndaria guoya. Ndio niwe wa igora thimu roguo. Akonya matatu icitari ruimbo. No matatu icitari ruimbo. Ici cia Mwiki and the likes. Yes. Mwiki kwe mesiero na kwe icitari ruimbo. We. Iria ikuagira haria marigiti. Kwe matatu ihiga murigo. Cia ruimbo ihiga murigo. Na cia banana na laini. Na ugikona ina keria ndiri rwimbo. Ndiri. Gari ya rwimbo ndiri keria. Na ndiri gathi ndirica-ini. Turaga ndingikorwo na rwimbo. Asa yo ni rwimbo reyokire naruo. Ti enhance. Ti ndiuga matatu ici wikarete haha. Gite gia conductor no igwe wakirio kiratu. Ni mundu akiambatia murigo. Kana andu macungite. Yes. We gari ciho citikorwo rwimbo. Ta ici cia guthie ngumba. Yes. Tukari tuthia ngumba tukuagira haria roast house. Tutiko rwimbo. Yes. Na tuyo twa isiri namba kenda. Tutiko rwimbo igua engine. Ekigamba. Igua. Na forward imwe cia kayore ti ciothe imwe tebara iwa itini kwa jongo ungethi stage ukora matatu yohereirwo tura iguru ndiri na rwimbo ndugatanye rwimbo. Yes. We otanye uthikiririe riu no ukore iranyitira medium wave. Itondo kuri FM na AM. Yes. Ukora na AM. Andrefanda kona wira wake wa maundu macio. Yes. Ndio icio nicio igwa mundu ekirite thimu. We karete oguo andu macungire no andu menda matatu icio mathi macungite tondu akainjini na citwaragwo ndu na itinyongoaga cithiana jam. Yes. Karete oguo o hindi oguga oe kanap kaigua kuhangi ta computer. Kwenda kwamba guikiria. Yes. We karita korwimbo. Cia outreach hamsa na lungalunga. Lungalunga Sinai. Na Don Home. Itikoragwo. Guko rwitho Sinai. Lungalunga Sinai. Yes. Alright. Okora kwa ina riri. Ndiri mu Nairobi wa tene muno. Island ni ene. Ndi mu Gicagi. Ona hizo timeithiranagia wega Island ni Island. Yes. Kuna vile. Hizo lungalunga Sinai. Nikuo gwakuwa matatu meho metago tukurwe mana Ford ciarĩ ciana ngũrũwe. Kuri arugama stage uigua. Ndakambĩrĩria gũcũnga. Ndijera ba. Nacio ndiraxaga muno. Rwĩro ndiko tinti. Ati anga maundu maingi ta ici cia fire station digana ki. Riu waingira icio ri. Tiga gwikira andu volume thimu. They travel in those ones by choice. Yes. Na ciho ikua Karen Hadi. He hope kuaga Karen Hadi ndiribo. Guti maundu maingi. Yes. Kwa jeru matatu cio cigira riri andu aria mathoma mabuku. Yes. Ngira kaguria ibuku. Dareda bubu. Dareda wa bebe. Kogo ona hujia matingĩingira. Hujia ni maingiraga no ni mamenya haria mekuoera muhothi macuke. Haria megutaibira. Ni maganaga. Yes. Makamenya riu haha ni build up. Ikiuga yume haria muoroto. Thiururukite. Akirekia City Stadium. Agucoka. Akamũrekeria muthina na thayu. Yes.
ona mahuka maya mendagia hihi no metekirio moja moja. Yes. No ngari ici cia rwimbo itingira huka. My friend. Hizo ni trendy bwana. Hapana, itingira Sweet Pyramid Tropical. Utanyamazishwa. Sweet Pyramid Tropical. Ici tare tinti nicio cingira andu acio. Yes. Iwa ukirezora ugo kaiwa. Customer siku ya leo tuko na biscuit. Kwanza nikupatie hii bure. Alafu utakununua hizi mbili na kuongezea ingine moja. Hapo mbona amedhuguti hiyo? Acho mesa wa. Nganya. Wewe buda nini? Oya nini wewe? Toka tuone mix, no ile screen. Ukirona mabare ya screen yoko uje leme huko. Toka tuone mix. Wewe ujaji wa matatu ile. Wewe unaweza ni muthi mwenzako. Kumbe onake akurete set. Ona riu yatigia mundu mweri. Mundu ucio muka ona okira. Jioni njema. Kawa haya kadogo ikarete ana ndungata. We! Nataka niwasalimie sana. Mimi huwa ministers kule Kayole. Nikatumwa leo kwenye njia. Kwa kawaida yangu siwa siubili kwa matatu. Lakini leo nani uko muona? Iwacho opportunity tata zikoro matatu ine ici iguru. Sitari maru iboma umaige. Ici igere uguo koguo maundu. Watu kwa airports. Hapana. Nikuzidi kuwakilisha. Hewa. Na hizo ni sigira stage. Sigira fara. Igira stage. Kahora. Na nio ganya matatu ile ogeigira. Yaigira stage ri. Oigwa ni yakiro rivathi icetwo wega. Nisi andu matare na ma stress ma muture maihenya. Tondu hena mundu ina sky plastic yake na bero na itini cia mutu. No mwaka cia kiacia. Keria-ini. Yes. Ricio sigira mundu rekipa busy. Githomaga uguo. Kahora. Githomaga. Ganya ndu githoma kindu. We buda ndoka tuone mix. Oya. Ndaza minyori za nini buda? Kalia ufala. Toka hapo wewe. Za panya za mende. Mende zetu si gonjwa zitaki dawa.